Jedna od najčešćih dilema vozača koje policija zaustavi zbog nekog saobraćajnog prekršaja i uzme im podatke jeste da li da potpišu ili da ne potpišu zapisnik o kontroli učesnika u saobraćaju. Takođe, postoji mogućnosti da sami u taj zapisnik unesu svoje viđenje događaja, pa smo predsednicu Prekršajnog suda u Beogradu pitali šta je najbolje rešenje u takvoj situaciji kako bi vozač imao najviše šansi da bude oslobođen krivice. Molim vas, recite nam šta je bolje ako vozač smatra da nije kriv? Da li da potpiše policijski zapisnik koji je sačinio saobraćajac ili da ga ne potpiše, ili je možda bolje da traži da unese on sam svoje primedbe na što znamo da ima pravo? Sama forma zapisnika sadrži mesto za primedbe i za mene kao sudiju zapisnik u koji je kontrolisani vozač uneo primedbu i potpisao ga je toliko jaka isprava da ja nemam razlog da sumnjam da se desilo nešto drugačije. Vozači najčešće misle da nepotpisivanjem zapisnika osporavaju sadržinu zapisnika. To apsolutno ništa ne znači. Od strane suda to još može biti tumačeno potpuno drugačije. To je neko ko je toliko neodgovoran da ga ne interesuje ni sadržina zapisnika. Ja kao vozač bih uvek unela svoju primedbu i potpisala sadržinu tog zapisnika, jer onda ja potvrđujem da se ne slažem sa onim što je naveo policijski službenik, i oni obično navode i ako su kontrolu vršili sa još jednim kolegom saobraćajcem, navode i ime tog lica, i to je jako bitno da i okrivljeni u svom postupku naglašava da je bio i drugi policijski službenik, jer onda sud zaista sva od tih lica mora ispitati u postupku.